Kei te puku te rai o ngā kaimahi o mua o te rua waro o Rāhui Pōkeka, nā te mea hei tā rātou kua ngoikore haere ngā tikanga haumaru i roto i te rua i ngā tau kua mahue ake nei. Nā reira kāre rātou e paku ohorere ana i te whakapai a ngā kaimahi o te wā, e ki ana kua piki te kapuni haumura i roto i te rua ki runga ake i te 5 ōrau. Maramana te kitea o ngā waka o ngā kaimahi e whakauru atu ana i ngā kēti ki te whakawhitiwhiti kōrero me o rātou rangatira. Aha kua ngā whakapai e rere mō ngā whakahaere i roto i te kēriwaro, arā i piki ake te taumata o te kāpuni haumura ki te 5 ōrau. And that's why a lot of the old officials here have gone over to Australia. And if they were still here, you wouldn't get that sort of thing. And there was some monitoring all the time of, gases and that. First time I've known it to go up to that level, what it is now. In the old days, at 2%, we were out of the mines. Ko tahi noa te whakahoki mai a te tari hauora whakatūpato mahi kia mātou, kua tirohia te take i whakawātea hia e rātou ngā kaimahi whā te kau mai te kēriwaro o Rāhui Pōkeka. Kāore i kite i te he mo te kēriwaro, kua tutuki e rātou i ngā ture whakatūpato. Tāpiri atu ki tērā kei te noho wahangu tonu a Solid Energy mo tēnei take. Engari kāore te kaimahi tiro kai whakatūpato o mua i te wahangu. Kāre tikana. Kāre tikana rātou ma. Ka aroha ngā tātou, ia tātou tama, tama e maki ana i te waro, i rui i te waro. I tēnei au, tēnei taima, e heana. E heana. Kei te tūwhera tonu te kēriwaro o Rāhui Pōkeka, kua hoki katoa ngā kaimahi ki te mahi. Pōtaka maipi, te karere.